abanyamyuga ombyo bwegese bayakire ebibuuzo ebyo omu magingo gashahibiriza akasheshe ombyo kwerinda by'amaani. Nkyansaba abayizi mwenna abali eyo mwetegeke bulungi, temupapa mujje mukole ebibuuzo. Nsaba abazadde bayambe abaana baabwe babawe ebyokukozesa byonna. Tuli beeteefuteefu, senta zaffe nnyingi kati nga wano e Mbaala City tulina senta eza O-level UCE 37. Okubuuzibwa kw'abeegi ba siniya kana nikuja kutandika nyenkya kare n'ekibuuzo kya geography omu kasheshe nabwanyuma bakole biology practical omu mwabazyo. Bassebo ne bannyabo abazadde baffe special abaana baffe abadde abava ewaka ebibuuzo byaffe bitandika essaawa 3 baba bamaze okuyingira. Naye okusinziira ku mateeka agafuga ebibuuzo eddakiika 3 balina okuba nga bayingidde. Kiba kitegeeza ssaawa 2 abayizi baffe bandibadde batuuse ku masomero. Twalika omugamwe amashomero kandi oku abaayo bateereza ebiteekateeko byabo. But as St. Marcus Kaboye, we are getting ready and prepared to seat our candidates for the year 2025. We have a total of 55 candidates. Somero rwasize kutuhereza buli kimwe kitwetaaga, abashomesa tubiine, nansariwo, abateeki, sekuritare, baasa, administration ebasize kutuhereza aba facilitators bo kumara. Twine kutina kuona ngumanya biki nebyaine bukonka ntumanya ngunduza kukikora. Always pray, for we believe prayer is the key to success, and with God everything is possible. So I would like to encourage you to continue praying and love the God. I so encourage you that all that is going to be said is all that you know. And we also thank our parents for guiding and supporting us in every activity they have done, and we hope that our parents shall be proud of us next year. Abana b'ekyakana tubaheerize buli kimwe ekiri kwetaagisa konka tugumiza mutushaba abaziire okuguma nimutushabira Twenka abeegi b'itendero na muno ab'ekibiina kyakana twetegwire ah'izooba eryankya kukora ebigyezo byaitu ab'okuba batisha bakozire omurimo gwabo. Nitwenka abeegi twateekamu amaani twareba ngu izooba eryankya kare riine kutandika gye. Nk'omuntu nyetegwire ndikushoma past papers zo batwire nkeza mocks ndikushoma notes zo batwire kandi abaziire nimbashaba waba utakahire mwana wawe byo kwesa nka calculators obucumu sets bumuhereze kugira ngo nyenkya kare atakategateganiso. Abwa TV West ndisenyomo Gideon.